Chlapci a dievčatá, Motoriková je tu, zdraví vás. Takže čo ideme zrobiť? Len takú prílohu neveliku. OK, čo tu mám? Je to parmezán, sír, parmezán, neznám, jak v tomu varí. Ta vy už tiež varíte čís, bo to už tam jako si je do blúdu. So guys, I have here Parmesan cheese, and here I have some potatoes. They already done. Okay, so some of them, which are they was on the top, because I need more, I'm gonna put here. All right, just like that, and I'm gonna put to the oven. Takže parmezanovú gruľku sobie zrobíme, hej. A ja mám tu už pripečené, hej, toto ostatní sú krašní, jak vidíte, už pripečené. Jem dala, ale bolo ich veci, takže boli aj dakotre tak na verchu, že nesú pripečené, tak toto sobie zrobíme inakšie. A je to, ja myšľu, aj super teraz, jak pist bude, a jak s molokom nebudete, hej, bo ľudia dakotre s molokom, a toto sobie tak prihornú, bo tak, hej. Nejídia daný s molokom, moja baba, nebiška. Mama dosť mali so žolúdkom asi toto. Nemohli vytrimati bez moloka, asi týlko, hej. Ale baba, oni aj bez moloka postili. Tak postili, no. Takže napríklad môže v seredu, jak budete s molokom, tak kľudne sobie môžete zrobiť toto. A máte hotovo. OK, už nemám veci extra. Tak dám aj toto, čo sú troška pripečené. A dáme ich do rúle a na pár minút, že by sa syr krásne roztopil a tak troška zoškváril. No a hotovo. Voila. So I'm gonna put to the oven for 400 for a few minutes until the cheese gonna be melted and a little bit crunchy. Alright, see you then. No a už to máme, takže 5 minút a stačilo, vidíte, a krajú sú troška tak opečené, super. Počekáme a potom vozneme sobie gruľku. Ona sa nám tak rozlomiť toto a je to hotové. So ladies and gentlemen, it's ready. And we're gonna wait a little bit until it's gonna cheese gonna be a little bit colder, and then we're just gonna take, and it's crunchy, it's yummy, delicious. So try it yourself. Let me know. Thank you. Bye. Okay. It's not finished yet. I put a little bit of sour cream. You can also put some ranch if you like, and some green onions, and voila, I love it, love it, love it. And also what you can do, if you like, as you can see, I was cut it so you have nice triangle pieces or just tort. So here we are. Thank you for watching. Thank you for sharing my videos. And have a great day. Ďakujem, že смотрите moje videá, nezabudte zdieľať. Dala jem sobi troška kvasної smetanka, zelená, toto perka z cebuľka a paráda. Môžete si dať ranch dressing, určite už máte aj vy, takže što len chcete. A môžete dať len maslo, a nemusíte vôbec nič. Takže a celý by, majte sa, krásny deň.